Među specifičnostima Kikinde je i to što je ova opština na severu Banata postala lider u poveravanju komunalnih delatnosti privatnim preduzećima. Lokalne vlasti su 2007. godine odlučile da je i za budžet i za građane bolje da kompanije u vlasništvu opštine Kikinda ne pružaju usluge parking servisa i odnošenja otpada, već da to čine privatne kompanije. Posledica te odluke je da nepropisno parkirane automobile u Kikindi odnosi kompanija Metro Parking iz Beograda, a odnošenje otpada je povereno austrijskoj kompaniji ASA, koja je u vlasništvu španske grupacije FCC. Koliko je budžet Kikinde profitirao od poveravanja naplate parkiranja i odnošenja vozila privatnoj kompaniji, vidi se po odgovoru lokalnih vlasti na naše pitanje koliko je novca Metro Parkingu platio na ime ugovorne obaveze da Kikindi prenese 10% od ostvarene prodaje parking karata sa 1300 parking mesta na javnoj površini. Između 2008. i 2011. godine Metro Parking je u proseku godišnje uplaćivao 469.310 dinara, što znači da je u tom periodu Kikindi godišnje plaćano samo 361 dinar po parking mestu. 361 dinar Metro Parking inkasira za samo 12 do 18 sati izdavanja parking mesta. Druga komunalna usluga, odnošenje otpada, poverena je privatnom preduzeću ASA. Broj žalbi građana na rad preduzeća ASA eskalirao je kada je ova kompanija počela sudskim putem da svoje usluge naplaćuje od žitelja Kikinske opštine koji nisu želeli uslugu odnošenja otpada, niti su je, kako tvrde, koristili. Najviše takvih slučajeva ima u selima, od kojih je jedno i Iđoš. Kako nam je Ivan Đorđev rekao, njega je ASA tužila iako nije koristio njihove usluge, niti je ispunila svoje obaveze u skladu sa odlukom opštine Kikinda. Nametnuto nam je da mi smo u obavezi da moramo da uzmemo, da koristimo usluge ASE, međutim, mi nikakav ugovor nemamo s ASom. I problem je tu što oni sad su sklopili ugovor navodno sa skupštinom opštinom i po toj odluci koju su oni sklopili stoji da smo mi obavezni i da mi moramo da potpišemo ugovor. Ali taj famozni ugovor ne postoji, tekst ugovor ne postoji. Kad odemo tamo da tražimo taj ugovor, oni nama podmeću revers u preuzimanju kanda. Ali po logici stvari prvo da se sklopi ugovor, da se zna koje su čije obaveze. I zaista, u članu 10 odluke opštine Kikinda o održavanju čistoće i deponija, objavljenoj u službenom glasniku 2007. godine, stoji da za odvoženje kućnog smeća korisnici usluge obavezni su da zaključe ugovor o korišćenju usluga preduzeća. Kako Ivan tvrdi, ugovor između njega i preduzeća ASA nikada nije sklopljen, a samim tim nije ni ispoštovana odluka opštine Kikinda. Ivan ističe da očigledno kršenje odluke opštine Kikinda od strane preduzeća ASA njih ne sprečava da od njega traže novac, iako on nije koristio njihove usluge. ASA je tužila i na prvom ročištu u Kikindi, to je osnovni sud u Kikindi, tu sam lično dobio presudu. Jer ja nisam sklopio ugovor nikakav, niti imam kantu za iznošenje smeća, niti oni meni vrše bilo kakvu uslugu. Sud u Kikindi je u svojoj presudi konstatovao da ugovor nije sklopljen, a da preduzeće koje vrši komunalnu uslugu, shodno zakonu o komunalnim delatnostima, može da vrši naplatu usluga čak iako se korisnik sa tim nije pismeno složio, ukoliko odlukom Skupštine jedinice lokalne samouprave o obavljanju komunalne delatnosti nije predviđeno zaključenje pojedinačnih ugovora između vršioca i korisnika komunalnih usluga. Dakle, na osnovu zakona, odluke opštine Kikinda i presude suda u Kikindi, stiče se utisak da ASA svoje usluge može da naplaćuje tek nakon što se potpiše ugovor, a pošto u ovom slučaju ugovor nije potpisan, znači da bi Ivan trebalo da je u pravu. Međutim, Viši sud u Zrenjaninu je na osnovu žalbe preduzeća ASA poništio odluku suda u Kikindi sa obrazloženjem da je, između ostalog, zakonom o upravljanju otpadom propisano da je upravljanje otpadom delatnost od
opšteg interesa, te da su domaćinstva dužna da odlažu svoj otpad u kontejnere ili na druge načine koje obezbeđuje jedinica lokalne samouprave i da je vlasnik otpada odgovoran za sve troškove upravljanja otpadom. Odlukom suda u Zrenjaninu Ivan je obavezan da plati 40.580 dinara preduzeću ASA, od čega je čak oko 36.000 na ime sudskih troškova, a samo 4.860 dinara na ime osnovnog duga. Upravo visoki sudski troškovi su razlog zbog kojeg protestuju i drugi koji su imali mala dugovanja i ne spore da hoće da plate račune. Ja sam platila zbog duga od 1.700 dinara, 11.000 što su me tužili. Visoki sudski troškovi su delom i posledica činjenice da ASA angažuje advokate iz Beograda kao zastupnike u sporovima pred sudom u Kikindi i Zrenjaninu. ASA ovo čini iako ima svoju kancelariju u Kikindi i sigurno može bez većih problema da proces utuženja učini jeftinijim. Takođe se stiče utisak da ASA nije postupila pravično i zbog toga što je, kako nam je Stana rekla, nju ASA tužila za period kada nije uzela kantu za đubre, to jest nije koristila njihove usluge, a kako Stana tvrdi, već duže vreme uredno plaća usluge odnošenja smeća. Ja sam 18. maja uzela kantu i od tog doba plaća. Kada je Stana rekla osoblju preduzeća ASA da nije znala da mora da plaća uslugu koju ne koristi, pravnik ove kompanije joj je, kako tvrdi, obrazložio zašto je morala ranije da počne da plaća njihove usluge i da uzme kantu. Oni su mi rekli da sam trebala to da uzmem čim je izašlo u službenom listu, međutim, ko na selo čita službeni list. Da u slučaju Stane Svirčev sve okolnosti nisu sagledane pravično, vidi se i na osnovu visine njene penzije i iznosa za koji joj je penzija umanjena. Od 7.000 uzeli su 5.000 i nešto njima, nama su dali po 2 i tako, od prvog dela i od drugog. Naš utisak je da visoki sudski troškovi nisu sasvim neophodni i da zaštitnik građana u Kikindi Ivan Roščić ne tvrdi bez razloga da se procesno pravo zloupotrebljava kako bi se dodatno zaradilo, a ne da bi se samo naplatile usluge. U preduzeću ASA su nam rekli da nisu pristalice vođenja sudskih postupaka, a kažu i: preduzeli smo mere da smanjimo troškove sudskih utuženja, čiji će efekti moći da se vide u narednom periodu. Da li će to zaista tako i biti, ostaje da vidimo. Iz našeg dosadašnjeg iskustva vidi se da su u gradovima u kojima su komunalne usluge poverene privatnim preduzećima po pravilu troškovi utuženja značajno veći. Da u Kikindi odvoženje otpada organizuje javno komunalno preduzeće 6. oktobar, lokalne vlasti bi lako mogle da nalože svom preduzeću da smanji troškove sudskih postupaka ili da čak prekine sa utuženjima, ali kako je vršenje usluge povereno privatnom preduzeću, opština sada jedino može da zamoli privatnika da smanji troškove i da eventualno izvrši neformalni pritisak. Pored visokih troškova, mnogi Kikinđani misle da je cena odnošenja otpada u tom gradu neopravdano i na sumnjiv način značajno uvećana. Ugovorom koji je potpisan 2007. godine, ASA se saglasila da će cena iznošenja otpada biti 0,69 evra po članu domaćinstva, što po današnjem kursu iznosi oko 79 dinara. Cena je po ugovoru mogla da se usklađuje sa inflacijom i na osnovu realnog rasta troškova, što je i bila praksa sve do 2011. godine. Na povećanje cene saglasnost je davala lokalna samouprava. Po rečima Aleksandra Koraća iz Udruženja potrošača Kikinda, za samo mesec dana 2011. godine cena je naprasno uvećana znatno iznad nivoa od 80 dinara po članu domaćinstva, na što je opština dala saglasnost zbog inflacije. Ta saglasnost na 80 dinara doneta 26. januara da bi aneksom ugovora mesec dana kasnije, nego 16. februara, opština Kikinda u aneksu ugovora pristala na cenu od 125 dinara plus PDV plus takse, što izađe nekih 150 dinara. Praktično je za mesec dana cena povećana za čitavih 56%. Cena odnošenja smeća u Kikindi je danas, kada se izrazi u evrima, za čitavih 62% veća nego što je predviđeno prvobitnim ugovorom. U Kikinskom udruženju potrošača imaju jasan stav o ovakvom povećanju cene.
što se tiče udruženja potrošača, ovo je protivzakonito potpuno formiranje cijena. Znači, aneksom ugovora je cijena podignuta 100% bez ikakve saglasnosti lokalne samouprave. Ne može predsjednik opštine da aneksom ugovora mijenja cijenu, znači postoji procedura, baš što se tiče zakona o komunalnim djelatnostima. Zakon je jasan, a sad na terenu se dešava to. Sa svoje strane, ASA ističe, povećanje cena je u skladu sa ugovorom o poveravanju posla i aneksima koji su predmet pregovora ASA International i opštine Kikinda. Ova tvrdnja je tačna jer je zaista tadašnji predsjednik opštine Kikinda Ilija Vojnović potpisao aneks ugovora kojim je de facto dao svoju saglasnost na povećanje cene za čitavih 56%. Sadašnja opštinska vlast, kako nam je usmeno saopštio predsjednik opštine Kikinda Pavle Markov, ne gleda blagonaklono na to povećanje cena. Pitanje je i kakvi bi bili rezultati tendera da su i drugi potencijalni ponuđači usluge odnošenja otpada znali da će imati opciju da za par godina uvećaju cenu svojih usluga za preko 50%. U priči oko privatnih preduzeća koja pružaju komunalne usluge u Kikindi, ali i drugim gradovima, lako se nalazi niz zanimljivih detalja. Tako recimo, u prvom ugovoru između preduzeća ASA i Kikinde stoji da se cene i investicije moraju dogovoriti na osnovu sadašnje pretpostavke da će se kućni otpad sakupljati od najmanje 140.000 stanovnika, 70.000 od kojih na teritoriji opštine Kikinda, a daljih 70.000 sa teritorija susednih opština. Opština Kikinda danas ima samo 59.329 stanovnika ili gotovo 11.000 manje nego što je u ugovoru navedeno kao brojka od koje zavisi utvrđivanje cena i nivoa investicija. Predstavnicima lokalne vlasti smo poslali pitanja u vezi sa brojem stanovnika koji je naveden u ugovoru i na osnovu čega su pretpostavljali da će se naći čak 140.000 stanovnika od kojih će ASA sakupljati otpad. No, dobili smo samo usmeno pojašnjenje da je u ugovoru grubo naveden broj stanovnika u skladu sa rezultatima popisa iz 2002. godine. Problem je samo što ni 2002. godine Kikinda nije imala 70.000, već 67.000 stanovnika, a za samo 9 godina između dva popisa Kikinda je izgubila preko 11% stanovništva. Prilično je teško poverovati da opštinske vlasti nisu primetile da se broj stanovnika smanjuje za preko 1% godišnje i da nisu mogle da procene da nije dobro vezivati utvrđivanje cena i nivoa investicija sa brojem stanovnika koji Kikinda nikada nije imala, niti će izgleda imati. Nerealnim navođenjem broja stanovnika u ugovoru, lokalna vlast je omogućila pokriće za zahteve za povećanjem cena usluga i smanjivanje nivoa investicija ispod ugovorom predviđenog nivoa. Da li će za Kikinđane biti povoljnije da im otpad odnosi privatna kompanija nego da im tu uslugu pruža komunalno preduzeće u vlasništvu građana, na kraju će zavisiti u velikoj meri od toga koliko će lokalne vlasti istrajati u insistiranju na ispunjavanju ugovora.